Ni byiza ukurikiye Fred Official muri aka kanya ngo ni ikaze amakuru yacu tugiye kubagezaho. Dore zimwe mu ngingo nkuru zigize amakuru yacu. FARDC yashotoye M23 mu gihe bari baremeje agahinge k'amahoro, naho leta ya Kongo n'u Rwanda zagiranye ibiganiro bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse tubafitiye n'amakuru y'amahanga aho Ubwongereza bwakuye gahunda yabwo yo kohereza abimukira mu Rwanda. Ibi n'ibindi rero tugiye kubagezaho muri aka kanya, mukomeze mubane natwe, muri kumwe nanjye Ndakize Fred nk'ibisanzwe. Amakuru aravuga ko mu gihe cy'agahinge FARDC n'abambari bayo bahagaze ibitero mu birindiro bya M23 n'ahatuwe n'abaturage. Ibirindiro bitandukanye bya M23 byatewe icyarimwe n'ingabo za FARDC, SADC, ingabo z'u Burundi, abacanshuro, FDLR ndetse na Wazalendo ku mugoroba ku cyumweru tariki ya 7 y'uku kwezi muri uyu mwaka. Ibitero byagabwe nyuma y'umunsi umwe gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje agahinge ku mpande zihanganye muri ibi bice by'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka gahinge n'ak'iminsi 14. Umuvugizi wa AFC cyangwa se M23 w'itangazo yashize hanze yagize ati aka kanya hatuwe n'abaturage n'abasivili ndetse n'ibirindiro byacu byose byibasiwe n'ingabo y'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, ADF ndetse na SADC. Rugaba Matembe ku birometero 12 uvuye Kasege yakomeje agira ati mu gihe AFC cyangwa se M23 yubashe agahinge ko kurengera ikiremwamuntu yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izo ngabo zo mu ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyemeje kurenga kuri iyi gahunda zigamije gufasha abatabazi ndetse n'abavanywe mu byabo. Yasohoje amenyesha imiryango mpuzamahanga ikomeye n'akarere ko ingabo za Kinshasa n'abambari bazo batubahirije agahenge, ahubwo bagahitamo kugaba ibitero bakoresheje gutera ibibomba ndetse n'ibindi bisasu biremereye ahatuwe n'abaturage ndetse no mu birindiro byose by'uyu mutwe wa M23. Naho mu yandi makuru ni uko mu gitondo cy'ejo hashize tariki ya 7 y'ukwezi kwa 7 y'umwaka, abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ab'u Rwanda bahuriye mu birwa bya Zanzibar mu gihugu cya Tanzania baganira ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Kongo Gracia Yamba Kazadi niwe wari uyoboye intumwa z'iki gihugu, mu gihe z'u Rwanda zo zari ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wayo Bwana Olivier Nduhungirehe, aho yari kumwe n'abandi batandukanye barimo James Kabarebe. Byitabiriwe kandi n'abandi baminisitiri barimo uwa Uganda w'Ububanyi n'Amahanga, uwa Tanzania, uwa Sudani y'Epfo ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa East Africa Community. Kuko bigaragara mu makuru, iriya nama yageneye itangazamakuru ku ngingo zigezweho n'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuko bigaragara mu makuru, iriya nama yageneye itangazamakuru ku ngingo zizweho y'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama yemeje ko impande zishamiranye mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bigomba gutekana kandi hagakorwa ibishoboka byose kugira ngo amahoro arambye abashe kuboneka. Ibi byaje gushimangirwa n'ubutumwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yashize hanze akoresheje X cyangwa se Twitter agira ati inama yabaye mu buryo bwubaka kandi bushingiye ku bisubizo byo kugera ku mahoro arambye. Abaminisitiri baturutse mu bihugu bibiri bituranye kandi mu biganiro bagaragaje ubushake bushimangira ko bashaka amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe ni muri urwo rwego hafashwe imyanzuro yo gukomeza ibiganiro bya Rwanda ndetse na Nairobi. Inama kandi yabaye mu gihe Amerika yasabye ko haba agahenge hagati y'abarwanyi ba M23 n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo. Aka gahenge katangiye isaha saa 6 z'ijoro zo kuwa gatanu tariki ya 5 ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka. Ndetse iyi nama kandi ikaba yabereye mu yindi y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba East Africa Community, aho iri kubera kandi muri ibyo bigo bya Zanzibar. Biteganyijwe ko inama izamara iminsi 3. No mu yandi makuru, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagaragaje impamvu yanze ubwegure bwa Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu Bwana Gabriel Attal ku mugoroba ku cyumweru tariki ya 7 y'uku kwezi muri uyu mwaka. Gabriel Attal, Minisitiri w'Ubufaransa, yatangaje ko kuri uyu wa mbere atanga ubwegure bwe kuri Perezida w'iki gihugu Emmanuel Macron. Akibutanga, Perezida w'Ubufaransa nawe yahise abwanga. Iki cyemezo Gabriel Attal yagifashe nyuma y'uko ihuriro ry'amashaka ashigikiye irye ryatsindiye imyanya mike mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu cy'Ubufaransa. Ariko kandi yari yanatangaje ko ataniteguye gukomeza inshingano ze mu gihe byaba ari ngombwa. Ku byerekeye aya makuru, ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yanze urweguro rwa Minisitiri w'Intebe Gabriel Attal. Byanatangajwe kandi ko Perezida Emmanuel Macron yafashe icyemezo cyo kumugumana
ukuriye guverinoma yiwe naho itangazo ry'ibiro bya perezida Emmanuel Macron ryashize hanze agaragaza ati rigira riti perezida yasabye Gabriel Attal gukomeza kumubera minisitiri w'intebe mu gihe hakikenewe gushira ku murongo iki gihugu. Naho mu yandi makuru, ibihugu bitatu biyobowe n'abasirikare muri Afurika y'Uburengerazuba aribyo Niger, Mali, Burkina Faso byari bishize umukono ku masezerano yo kwinjira mu ihuriro risha, bishimangira ko bitajenjetse mu gufata inzira yo gusohoka mu muryango w'ubukungu na politike uhuza ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO, umuryango wari umaze iminsi usaba ibihugu biyoboye igisirikare gusubira mu miyoborere ndetse na demokarasi. Aya masezerano yashyizweho umukono mu nama ya mbere y'uyu muryango musha ibyo bihugu byise Alliance of Sahel States cyangwa se umuryango uhuza ibihugu byo muri Sahel. Yandi makuru, minisitiri w'intebe mushya w'ubwongereza yaraye atangaje ko akuyeho burundu umugambi utavugwaho rumwe wo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro mu Bwongereza. Iki cyemezo ni kimwe mu za mbere ubutegetsi bw'ubufashe kuba yatsinda amatora agatanga inshingano zo kuyobora. Naho mu yandi makuru, tugana ku musozo, Uburusiya bwarashe ubufaya rwa misile mu mijyi itandukanye yo muri Ukraine zahitanye abantu bagera kuri 29 zisenya n'ibitaro by'abana mu murwa mukuru wa Kiev muri ico gihugu ca Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky yatangaje ko misile zirenga 40 uretse abo zishe zakomerekeje n'abandi barenga 50. Yongeraho ko zasenye ibikorwa remezo, amasoko, amangazini y'iby'ubucuruzi, inganda n'ibigo by'abaturage. Aya ni makuru twaba twabateguriye. Mwakoze gufata umwanya wanyu mukadukurikirana. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.